Khubor baro syakathup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san menta ke sengi Shillong. Yurip ubak Miril Bon bat ki ofisari kampen roy ha Parish nongpo. Penrem jur usordar ke mauring kening ye ki pulit bat ye ke sorkar. Kemding ke motorbike Maria Tenra ke skuti ha nongpo. Bat yo Health and Wellness Center ki paipa ke than pahambir. Bat mentangin pa siya ki Khubor bakam niya. UMLA kanongpo uba Miril Bonds im bat Reverend Padar Peters imle Parish Priest kanongpo Parish ha ka jingidon lang kinoyalam shnong kirang ba balang jong kanongpo Parish lembat ki officer katanat PWD ha kan riutrik Naiwieng kilalit banjurip iki saudong saukun jong kanongpo Parish na kabenta ban pendep bon ki kampenroy nadu ki jingkir kenro Kilinti ki singkin bat kiwe ki kampenroy ban penkre e ke jingye sengba ki rangba ke Shillong Archdiocese ke ban Salong Hanongpo Parish House Nem Arajar Arpun Rio bat ru e ke Platinum Jubilee House Nem Arajar Arpun Nyaw. Uba Miril Bonds im ulai thu akilat patai Khubor hadin ke jingjurip ulaong ye kini ki kampenroy entre wood ban pendep ha Khubor babiang shwa ban wan kini ke jingye sengba Kenang bagani ke jinga seng kan long ke bayat renti bat ke ipo ipeng. Nong ba senong jong mauro ba opel leng do. I ketekes jong ni ki dekhot jong ka PPC baro ki ba la banyadan. Na benta bangi yo ke jinga kenduk lang na benta ban pe wan kemi na benta ke jing pentre ya ke kam ha ka bede bat ke jing penbit penbiang lengba ke PWD department ha ka bede bat ke kenro bat kelenti sengkin hapo jong kene ka kampus kene ke compound jong ka nongpo Parish ro kawe kini kijing penti kena ba kini ki kam kini ya be ya renti kini na ka benta ki bakrau ki bakum ka nongpo Parish aba ki prariunget ki ba i na keleng jong ka khasi jantia kamtam ha kejing ede ba kejing pediang ya ka jing seng jong seng rangba jong ka Shillong Archdiocese ha u penai April jong ka senem arja punriu bat kumju ru jing penkre na ka benta ka Platinum Jubilee jong ka nongpo Parish ha ka pasedang jong senem arja punyo te kum unong mikmat bat kini ki rangba po jing lam jong i Parish Priest da yo ban pej ban kemi ya kejing ngai lenti jong ka kam kejing pentre ya ka kenro bat kumju ru jing penkre na ka ban penhe ki surok bat kumju ru na ka benta ban penbah ya kini surok ke baladon haswa jong kini ki program beper ha ki bangin sa pentri kam face wise kindon ki bangin sedang ki bangila sedang menta kum ka kenro bat kini ka surok hang ne compound kumju ru ha ka wede bat ka jing nang penhe kini surok nadu school Saint Paul nadu barung nang thinalat Saint Paul bat sadu sini seneng tingi sngoban ai khuble kerpang ya kini ya ka mission hi baro kawe Parish ki bala kloy wan ai ya ka bat kumju ru ya ka PWD department na lor ba ki ai ya ki katuk ni benta jong ki jaka ki badon kene ka IB yang ni bat kumju ru ya ka jing sengap bat ka jing pediang jong i sembut menteri rangba jong ka Jylla ka jong ni ba perstun tan song ko menteri WDP ya ki jing appeal ki jing kerpat nagaliang jong commission nagaliang jong aku MLA naga benta ba kini ki kam kini ya be ya yanti bat ki jing tmu jong kene ka jing ya kenduk ka jong ni kene ka sengiru kolong ban jurip ban pej ban kemi ba in la ban pendep ya ka kam ha ka por ka biang kanang be kinong wan jing seng kin la ban pendon kam ya kene ka jakar kan long ka babit ka biang naga benta ka jing sekrible bat khamtam naga benta kiwe de ki mat ki ba kongsan ki bangidon sesien ya aku boleh kerpang ya ka mission ya aku boleh kerpang ya i ba perstun tan song menteri WDP bila simkhia ya ka sorkar hi baro ko we po jing alam jong menteri rangba na ka benta kini ki baro ki jing le bahag ya sedang ki kam ki layat ban ngi scam ba ki por ban wan ro ngidang yo kalan banang penti kena ba ki jing sekri upot ba kinlong na ka jing mentoy jong bobon balang please Usordar ke Shnong mauring kening ula penrem jur ye ki pulit ki bala penon kam da ke bor lathi bor tear gas
Persya ekipat ba bat ikinongelam ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kibayakhi na kebenta banyo ialah kahok bankit banba hakador kebabiang. Ula penrem bagi pulit kelarung hasnong klem kejingtip jong Khuborjylla. Ya kan kam ki bitu ban le ko sno pata le ko belengok ikni ko benta pat menta kalong tang nak tahu bahap ban penhun ya nore no selenda ko jungki kemut menta kim kin korshu ya ko bor ko dobar snong ya ko bor ke tiar ni ki dobar ki rong ba snong ti kini ki jingle ki kalong om tang yang achimet ne menta kala rung mal ko yi ki nong snong kilas don ki dom ki bitar teng sobat ong bas nge si sundan bor sarkar bor pulit kini ni bor namar yo katma nang ni kan sedang yo kan klang borok ko ke rijat bendeu kata de ke wei ko bangatin del repikwa bagi Jylla Meghalaya kalong ko bosung suk sung san ai no ak jinda wa kin ta trok menta marmar nang bosung suk sung san ko Jylla bak snong ka bro ko kin wan kata ka de ko Khubor ko basai na kaliang jing so bon ne ko Kumulong mene ba kimi di kilong kumi hatu ha de dobar snong ne ke kimi ira di sukya snong. Teman na kaliang jong ki na kaliang jing ko dobar snong impat ai kan no construction banemi pai ba rengi su ong long ki balak re ba no ko por long kin yarap Hari mentah babun kinong song kila kuat hiban mi no sini jaka rengi dang up ya kopor dak kipulit ke bor sakar kan pen ibor la se kala berja kanuruk sini dah no kopor bang mi pai ba ban kun persya berti markan de jing kun ke bakado la se ngila benong nam tangan de jing ki jo ka ja benreu ke ba kini ki nong belas ni jing la dang iram mentah ding kopor mas mentangan ong thai kam don jing mut su inu ban ki ni chmat bendwai ko ko ne bri trap kila dang job mentah se ka don jing mut ni chmat ban ki inu ki isu bede ba ki dawa ke bri trap Kumunong elam snong pi ayu ha bai de kini ki atu ka di pene jong ki try truck ne ka di pene jong sarkar ne ka di pene jong company. Ka bi ha bade bani mentah ka de jupen ka jing don mentalang jo sarkar ba company na ka mentah ban 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 ibor kini kinong nyak truck na mar ngi su ba kan gi su ba kan ka jing mentoi kan lech ki ka tong ngut da ki pentrekam ni kan ka jing rawa ju kinong nyak truck ni ki try truck kan i ba ka jing mentoi kelong chupai ba babun ka jing mentoi kelong ki try truck debar truck ka jing mentoi kinong bu dukan ki badan ko national highway namar ba ka kali kala ban lech ki trade ki tremlok jungi tilada lada kani kin trekam kamut bunyo nong di ujung hajar ngut lada kimla ban pentrekam ni kan epat kelong ji nong tang tu keto kan ngut ke kadau ki stu ba ki le khat bala him ta ban pen orlong ni kan kam namar ki stu bal orlong ni kam ji nong kelong ki try truck debat truck mengi ki bade hepot national highway ki badon ki dukan sha ki dukan ja ba kunta ta Hatu ki kumlo pada nomor bak sarkar berbor ko ong tuyeng hala ki jong kijat henry tang ni kan di kebenta ba menta ki don company kijat hab mi samadan. Pi ka tu ke jing ong sarkar ban yang lagi jong chat ni ba kadai tang ke jing ong ban pembi election Ngino ban ong ban saki pen pembi election pi pek leng bagi skim ki buan ki blok anong ta ki beri ki skim leng bagi blok leng bagi ta ki CM connect leng bagi ta ki mission ba fair ki bon ra pok ke Jylla Meghalaya bagi snong ki thau di pilek chim tru snong pi jum toy leng ba ta ki skim Ngino ban ong hei ta ki snyang ba pi ai hei ta ki juro pi ai kai ki jum toy nong rap kai jum toy ri jing ri ka sarkar ka ban pemi mata kai jing toy bagi ta ki nong rap pi yo atu kam dai tang ki pembi election man ai sang jar 10,000 sen kam yu sang jar 10,000 wei bro atu di tang pembi election ban sam tu snyang we atli la long sek business ban seng kam seng jam we atli snyang la long sek business sang hajar 10,000 tangka we long ye man ai ti put ban ai de kilak ai ke kurur dan oli kembung istu bing layak kan ban yang la jong chan dalam tapi ai sampai he ke yo ngin bu Kami suatu ma bakane ka jingi dei ka dei hapadang ki aryang mamla inonya truk bar ki company so ban ong yu ba kole ka sarkar ka ban muslia kan ni benta ti na kaliang ka sarkar ni su baki bisliah kan benta mangi i mo ling bala ki la ta Khubor sengi i ba kadon ki jinong ci political parties ling ba ki jimbi tengka jing semua poten ki cement factory le support election kini ki no tengka ki baken thet bai ba ban thet bot ya ki su ba la da ki pendik ki cement factory ki sedu e kan ki jinong ga jungki Tian tak dapat balong kat basyak hina baki ki di kino bei tengkai kini te ki hapan penhuni ki te makilong ki kanrat ki bo control ya state jungi mata di kini ki warwari kini ki khlajai ki bo control kini ke state jungi wala dang idon ki minister ki khasi ki MLA ki khasi hari kini di tak kinyo ko ngo bisa control ki Khuborjylla Bitari kadang ngajing control ba pi kumno sadar snong ai jaga ya kini ki driver truck ba ki ki ha kini ka jaga ne mor kene ke ba pi dam no kejing ai jaka kadai constitution ki India kam dei ai junga da kita ki bokon thok phak le apok parliament ban pen amen ni kita constitution ki India balai ka sha ikinong snong bakin form ki association balai ka sha ikinong Ha ka jingja ba ishir kai ka wei ka motorbike Yamaha ka badon yu number AS not iwei AY sawar kandai lai kala ingkong khat ha surok ba hadin ba unongnya kani ka motorbike ulatan ra e ka wei ka scooty ka badon yu number ML Shipau B Henriu lai saw kandai
hadu bakatay ka motorbike kalakem ding book hapding surok. Katkum ke Khubor balayo lum, layo jingtip kini ke accident kelajah nin ke janmit santarik hagapor kumbahan rushteng, katba kini ke motorbike kadang hiar syagoti. Maria Poi ha kejaka persya ke Office Deputy Commissioner ke Nongpo Riboy District kala leit bantenra kensan ke skuti bat hadin kata kala kemding kensan buk. Leit huru bo unongnya kate ke motorbike tang hadin beladap tenra ule pet kerat no eladin kate kejaka bat kate ke motorbike bat kala kemding. Da kejing wan poi kloy ke kali pelip ding lala ban pelip no ya keding. Na kini kejingja amshim dan kenu kejingja besngusi ikimen simbril. Kipulit trafik kilapoi mardor hakini kejaka banle ikjing tokit badan kap. Ano naman mo? Berstiwal marong khat sidrong mai. Oy, ako ka accident ki. Hey, uy. Wan kenra itu tu, wan ni kasai jangan ya jai, wan pun kenra itu jangan. Wang di baklapi pet bictai, tang bitai, nyanyi ke ing. Long kalas kena sih, saya kalas kem tu. Untuk demo habis rabu di punya obat ni berada. Oi, oi. UMLA ke Nongpo ubabat ya kam Chairman Health Advisory Board ba Meral Bonds aim hakan rilterik Naiwieng ulalait ban plipat ba ya Pahambir Health and Wellness Center kabalasdang ban trekam ban ai ke jing syakri shikipat ba katigatan kamtam kilong kemi ki ba armet bat ki ban kha khulung. Kani ke Health and Wellness Center kan ai jing syakri ki pratali ki shnong hakatan Pahambir jong karat nong lingdo. Hakini kesngi lasakhiru da kejingedon lang usi avasti SDO Civil Patharkma Civil Subdivision ke Dr. Jis Aim Dr. in charge ke Pahambir HWC ba sensi lingdo rat nong lingdo ba LS Pamshong Chairman Sinjuk kirang ba shnong nongkra bat nong lingdo ke officer nakatanat ka kwat kakhya kinong ilam shnong bat kipat ba nong shong shnong. Habakren hakini kesngi uba Meral Bonds aim ulapen pau ke jing sngo kemen ke bakrau ban UI ke jing kemen jing kipat ba kini kethan hadin balala ban penurlong ye ke jing terang bat jing angnut jing ki ban yo e ke jaka sumar ke babiang labun bun snam menta. Uloong ru kini ke jaka sumar hasnong Pahambir them kelalong ke jing kerku ba ke jing mentoi ke bakrau ye kipat ba. Lingba kini ke jaka sumar kipat ba kin yo e ke jing kwat ke jing khia kamtam ki khulung khna bat ye kilong kemi. Tang kata kipat ba na kini ki pratali ki shnong kin yo shipun ki jing mentoi ha ki jing kwat ki jing khia lingba ki jing syakri jing ki doktor bat ki nurse jong kani ke jaka sumar ula kentui kipat ba ban ni trelang da ka ba ai ki kti kamon kti ka diang ni kinong peniat kini ke jaka sumar habaro kiliang ya kenekan health and wellness ini girang ba kinong yalam sakmat ya keren Bagani kesenta dia kata kemai tentang dari kedai kebaladan lah ketu kenipuan kebaladan dan sekri dia kena ketong bertahan di pasar. Tidak ketu kedai seli bidang
Kibam Samla ban inaugurate kini Khubor kibani. Marmi susu habangi pai seki sub center hari jut kebenar cuar. Abang sub center itu bungun jing me. Ia awai awai cuma numpang berkata. Pusat air, kota air, extension building air kota. Dekat menemui kisi, hamdam hadirin juga senem arja kota. Hadirin bersokan India galajit kepang yang Khubor distrik Kuntui nanti aspirational distrik kebetik kebetik. Hal bagian yang tersebut di daerah Kibanangwan Kawai di Kawai. Kelam di extension building, kelam di kota Sosaki, Nos, Percui Ingrekam. Lapun kelar, dan suara sebentar mentai on Health and Wellness Center HWC. Disebut ini diperkelai di bawah multiplay dan something more better dengan apa multiplay dengan penjaya darat dan dumpayang dengan la multiplay dari laksana something more. Orang apa dia sudah cikunah. De mendadak seni, dia dari seni kepada layok ban beri banyak dari institut umum menteri beri akan pernah berperkara. Dari pemberian lagi, bapak orang yang awak kinan siap sekemat awak dalam dia ekonomi dari institut umum. Bapak layok ban beri banyak dari seni yang beli kembang, yang doktor in charge. Yang di staff nurse, tidak boleh untuk MLHP, tidak di regular staff, cokida, NM, baru aktifkan dan boleh train bersekretar, tidak di belakang untuk sedang, tidak di belakang, tidak di balik, lain sekali dengan orang berkaitan. Berkosong main dalam, bah, tadi di dunia di bawah kita dari kasop sentar yen, kasop sentar sekri yang kita buat. Kemudian sebut yang baru itu di badan besar itu kalau nalar penuh ya dari dekat Sumar sebelah air di sekri pi kita. Bat da kini ki Khubor ngilapoi syakabakut tat haduk pengindai syambiang Khuborjylla.